Ikaduano tigamenani Paulo ji Timothai. Ikaduanano rakwa fatfatek. Imurana mga nakuam agapan mo na nituruji mo ni Yes Kristo pangangarilawan na. Tawariwo ikuyat no ununod mo. Agapan mo nanawo nimamiring mo jaken do tangayindano arua tawo. Inanawo mo so, may lamdam mo amak dengso nakenakam atawo, kananawo da so icatatawo da. Makuyat ka so nakenakam, sumarap so alalaw moan. Duka paci nanud mo jaken, marap so farena ni amatado to. Ta akmate itay sang nani Yes Kristo. Adi mapasub na do mimong nira. Umira na do itay sangam no kakreben na wo kaglaw na niya no mimong niya jina parapura wo makakade parena. Ta ikasangana. No macipalalayo utawo akajina mangurayan do nipamnekanda pangurayan no malalayo abuwo araw na. Umuyat amakakaw atawam uriwo mabusi atawo. Naknakman mo wo kunyipanchiji mo. Ako payayingan siya. Ta si Yesu wo makasidongji mo. Ipakatanang mo do akmasang afaray. Naknakman mo si Yes Kristo. Nimatarak atawo. Si fufung na ni tawe. Tanada niwakwak nimirwa amavye. Uriwo kuyipilimang mapasaray ciri-ciring. Uriwo kunyipiraragat nifagudano nilalingda fahalang. Wo ciri-ciring nani amatadutu jaseng-sengi. So ikabuno makararatja. Uriwo kutuliliwi so makakade ada piraragatan jaken. Duko kasidong so nipamnekana ni amataduto atawo. Umanoyong di Yes Kristo. So ikanoyong da makagapso tumiyunong pangangarilawan na kano arwaroy. Uciri ngayaam timanoyong. No si parano den tao ununod ta di Yes Kristo. Nimawakwak niya tenam akmanta si Yes Kristo. Avyayin na ni amataduto. Si jita ayoso nakenakam maciranod ta dia tumalamurong no tingato. Si jita nganoyngi jina singkaji yaten. Tanamalas wo ununod ta dia Dablis wo ciring na. Tajina mamiapien wo kajina mangununungan no ciring na. Parimanen mo wo aru atawo do tangayina ni amatado to. Tajisira machinekad no ciri-ciring da. Ta abo wo pipipangaya no akmansang. Ta kapiparaget danya no umamiring siya tawo. Makuyuyat kapado tangayina ni amatado to. Mapacitano kajimu ablisano nakenakemja. Aboso karatan. Maapso farina. Mapatak mangnanawono manuyong nanawona. Jimu pas ngena o aboso angangayan pacineka-nekadan. Tao akmarana sang ciri-ciring mapiparayiso tao ji amatado to. Tao ipang nanawo darana akmino ka japya makatutuyin. Yamacyangi jiraang si Siminay akani pedito. Sirarana dana nikarwan wo manuyong nanawo. Ta ipancidawo kajidana mirwan amaveno ni mawakwak rana tawo. Ani umanoyong di Yesu. Tada ipanciwo kanyikumavos rana no
kipirwa amave no tao. Soda ikano yung mapi kamakamali so ununod no tao di amatado to. Yajablis wo mano yung nanawunani amatado to. Ta manyireng do nifatfatkan ciri-ciring katenengan na ni Yesu wo umano yung jatawo. Manyireng pa umancino kararalayda ni amatado to pimakarwandara na wo raratenda. Urakwa fagayno katenengan atawam arudang wo makakaday aprapratan makunukundang. Amyen so makdeng, amyen so jakdeng. Ukupan tiyan nunang tanyo akman so makakaday aprapratanang. Nujita pas ngena wo raratendo katawu-tawu mano yung wo kapangan na jatan ni amatado to. Do makdeng apare. Jimu nginarasira wo malapayo atawo. Atu manguri do nakenakemda. Tawo apen mo jimi raget nakenakem. Kakdeng no ununed mo ji amatado to. Kapi pakat-kat no pangangarilawan mo. Akano kapiano ununed mo do icatatawo mo. Doya mo ipaciranod do tawo magapso parenani amatado to. Marngang so ununed. Jinyo ngagapa malas ciri-ciring ipacinekad nyo. Ta katenengan mo wo akman sang apare mapililiman. Lamlam sinani amatado to di macililiman. Ta api yawo nakenakam na so icatatawo na. Ako yat na umnanawo sira. Tanajida ngamir nga jagayo ununod na. No akman sang inanawo na so jingapso nanawo atawam. Ala ipantana sirani amatado to so ipamlisda so nakenakam. Kapakateneng daranado mano yung nanawunani amatado to. Tanami pas ng sirado raratenda. Umamireng so ciring nani satan amyen so kasaro ikarodado litan na jera